Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'amakuru ari update ndetse n'ubusesenguzi butandukanye, ariko nyemerera uyu munsi twibande muri Iran ndetse wenda dushobora gukomozaho gakeya no hirya gatoya, ariko nyemerera twakire MS. Uraho neza? Muraho. Yego. Amakuru Amakuru ni meza, turashima Imana. Yego. Turashima, ariko muri Irani navuga ko n'umuriro. Irani, Isiraheli n'umuriro. N'umuriro birakaze. N'umuriro. Hakurya hakuno. Yego. Muri ejo hari abantu bambwiraga ngo mazutu yaruriye. Nkakeka ko bishobora kuba ari biriya bibazo biri muri Irani ndetse na Isiraheli bishobora kuba biri kubitera. Nabyo bizabitera kuko hanyuramo peteroli ingana na 20% ya peteroli yo kwisi. Yego. Uyu munsi rero ndetse n'ejo hashize, hari inkuru isa naho ari incamugongo kuri Iran, uretse ko numvise nayo wenda itari yabitangaza, y'umuyobozi wayo ngo warashwe na Isiraheli. Watuganiriza ndetse tukanakomoza no kuri iyo nkuru cyane, ndumva ari cyo kintu twakoraho ikiganiro. Okay, Minisitiri twavuga ko Isiraheli yatangaje ko yishe undi muntu ukomeye cyane muri Iran ku itariki ku ijoro ryo mu itariki 16 kugeza kuri 17. Yego. Ariwe n'abayobozi babiri, ariko ubuvugwa cyane n'uwo bita Ali Larijani. Yari umuntu utinyitse kuri Amerika no kuri Isiraheli bikomeye cyane. Nakubwo yari umuntu cyangwa ni umuntu utinyitse kuri Amerika no kuri United States of America, nyine Leta Zunze za Amerika. Urebye Minisitiri w'intebe Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli. Yego. Yitwa Israel Katz, nawe yitwa na Israel Katz nyine. Yego. Mu bwishongozi yari afite, nyine ubona afite confidence zikomeye cyane mu bwishongozi n'ukuntu yatangaje ko bishe abantu babiri b'abayobozi, ariwe Ali Larijani n'undi bita Gulanereza Suleimani. Uyu Ali Larijani ni umunyamabanga mukuru w'inama y'ubutegetsi bw'ikirenga bwa Iran. Urebye ni nkaho barusiganya ubutegetsi muri Iran, cyane ugiye kureba. Urebye ibintu byinshi cyane niwe ubikora. Hanyuma Gulanereza Suleimani ni umuntu wari uyoboye umutwe witwa Basije. Basije ni umutwe wenda nk'umutwe w'abasivili, ariko ukoresha imbunda, nyine ukoresha ibya gisirikare. Yego. Nkuko wakumva nk'imbonera kure wenda zo muri Kongo, zo z'i Burundi cyangwa se nuza Wazalendo. Wazalendo bavuga ko atari abasirikare, nyine n'abasirikare. Bo batanga raporo ku gisirikare. Yego. Nawe nuko yarameze. Ubwo katubonde duhere kuri Gulanereza Basije. Gulanereza Basije Gulanereza Suleimani nako yarayoboye Basije. Basije ni ishami rya gisivili, ariko rikora nk'abasirikare, rigatanga raporo mu gisirikare, rishinzwe guhagarika imyigaragambyo, kugarura ituze muri rubanda, gushishikariza abaturage gukunda ubutegetsi no kubukorera. Urumva? Rero Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli yitwa Israel Katz, mu bwishongozi no muri confidence nyinshi, ati ni uguhangana n'ubutegetsi bwa Iran buhagarariwe no kwihuza kw'ikibi. Kwihuza kw'ikibi, ubwo aribyo bita kwihuza kwa sekibi, aribyo bita babyita ngo ni access of evil. Niko Israel na Amerika babyita. Niko bita Iran. Uno kwihuza kw'ikibi. Yakomeje avuga yuko Iran, mbega urebye Iran yarabacanze bikomeye cyane, kuko Iran bo bari bazi ko kwica umuyobozi w'ikirenga cyangwa umuyobozi wese ukomeye byaca intege ubutegetsi bwa Iran.
baba ariko baciye umutwe ubutegetsi birangiye. ubwo rero yabagereranyije n'inyamaswa yo mu mazi ikomeye cyane yitwa octopus. Octopus. Octopus ni inyamaswa ifite ubwenge bwo kwihisha cyane bikomeye. Ni inyamaswa itagira igufwa, iba mu mazi, ikunda kwihisha munsi y'amabuye ndetse no ku micanga n'ahandi hantu aho ngaho nyine mu mazi. Uvuga ngo ni inyamaswa yihindura, uvuga ngo ifite ubushobozi bwo kwihinduranya, ifite ubushobozi bwo kwihinduranya mbega igasa n'ahantu iri uburyo bwo kwihisha. kandi ishobora kunyura ahantu mu kobo, ikunda kwihisha mu myobo munsi y'amabuye nyine ariko mu mazi. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo irimo guhiga cyangwa se irimo kwihisha, irihinduranya. Inyamaswa ifite imitwe, ni inyamaswa ifite imitwe itandatu, ifite imitwe 8. Octopus 8. Ifite imitwe 8. Urumva? Sasa iyo nyamaswa niyo minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yagereranyije na Iran. Iyo nyamaswa rero uyu mpamvu yagereranyije na Iran nuko izi kwihisha cyane, ifite ubwenge bwinshi cyane, izi kwihinduranya igasa naho iri. Ikindi gikurikiyeho, ishobora kunyura ahantu yo ari nini, ishobora kunyura ahantu ikabasha kwiyegeranya, ikanyura mu kobo gato ikinjiramo. Yego. Ubu rero yayigereranyije nayo. Iyo nyamaswa muri iyo mitwe 8 yiciye umutwe umwe cyangwa ugaca 2, bucya nayo yameze. Bisaba kuyicira rimwe yose kugira ngo umenye kuyisha. Ubwo rero yavuze ati jewe na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu, nubwo minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ubona nabarimo kurwana no kwiyerekana, na Israel irimo kurwana no kwerekana ko Netanyahu ariho nawe ntaramenya ibyo ari byo. Ngo we na Netanyahu, na minisitiri w'intebe Netanyahu bahaye abasirikare itegeko ryo kugumya guhiga n'abandi bayobozi basigaye kugira ngo babice, nyine ngo biciye inyamaswa bita octopus. Ni ukuvuga ngo rero iyo nyamaswa ni inyamaswa ikomeye cyane ku buryo ifite imitwe 8, ifite ubushobozi bwo kwisha cyane, ifite n'ubushobozi bwo kuba yonyine, ikunda kuba iri yonyine. Yego. Ikanabaho, ikaba rero ibifashwa mu turemangingo twayo twitwa chromatophore. Urabona twese buri muntu afite uturemangingo, ni ikintu gifite uturemangingo. Yego. Uturemangingo twitwa chromatophore niko tuyifasha ku buryo iyo igeze iri nko mu nyanja, iri nko ku mucanga, ni ukuvuga ngo irimo nko guhiga, ihiga ibyirya nyine, ihita isa naho hantu ifite ubushobozi bwo guhindura nk'umucanga, igasa n'umucanga, ikamera nk'umucanga. Ifite ubushobozi bwo kwihindura nk'ibuye, ikamera nk'ibuye. Ifite uruhu rworoshye, ifite n'ubushobozi bwo kurukomeza rukaba rukomeye cyane. Yego. Hanyuma iyo nyamaswa twageranyije na Iran, na leta ya Iran, niyo nabonye yatinzeho cyane ayivuga. Octopus avuga ati tugomba kwica guca octopus imitwe yose. Urumva nabo Iran yarabayobeye. Ni ukuvuga ngo niba batanye kugeranya na octopus, kuko octopus ifite uburyo bwinshi. Ni ukuvuga ngo iyo urimo kuyihiga ikabona nta kundi kuntu byagenze wayibonye, iri mu mazi. Yego. Kuko iba mu mazi, ihita ikubita, ihita irekura ibyotsi by'umukara. Urumva ifatanyemo n'uturemangingo twayo, ikarekura ibyotsi by'umukara. Ibyotsi by'umukara bikaba nyine bikajijisha umwanzi, ikaba yagiye. Mu gihe irimo kugenda nabwo ibikubita umuvumba amazi yakubita yasubiza inyuma nyine, yivanga na bya byotsi by'umukara n'iki, ku buryo nyine umwanzi bimucanga akabura ahantu octopus igiye. Ubwo nyine ibonye umwanya wo kugenda no kwihinduranya. Ubwo rero yavuze ati tugomba kwica abanya-Iran, tukaba abayobozi ba Iran, ubwo ni uguca imitwe abanya-Iran. Ni ukuvuga ngo Iran yo Israel yavuze ko ku itariki 16 mu ijoro rishyira 17. Yego. Aribwo abayobozi bombi biciwe hamwe, barashwe misile. Urumva? Ariko
mu gihe batangazaga urwo rupfu rwa Ali Larijani ya Suleyimani uyoboye Basire, ni ukuvuga ngo Irani nta kintu igeze isubiza kuri urwo rupfu cyangwa irutangazo cyangwa igire gute. yewe ntabwo ari yabitangaje. Ahubwo Irani yahise yo ikintu yakoze, yakomeje urugamba, yahise irekura amamisire menshi cyane, amadrone menshi, bajya biragenda bita kuri Tel Aviv nyine, amazu menshi aratwikwa, ibintu byinshi birashya biraturika. Hanyuma ubwo uyu mu minisitiri yabivugaga, bavuze ko yapfuye kuri 16 zishyira 17. Yego ubwo ni hanyuma ku itariki 17 hagaragaye inyandiko y'intoki. ubwo ni Irani yayigaragaje. Inyandiko y'intoki y'ikaramu kuri Telegram. Yego. Uzi ko Telegram ngira ngo akenshi ari ziba ari iz'Abarusiya. Niho yagaragaye iyo nyandiko y'intoki. Ali Larijani yihanganisha afata mu mugongo abapfuye ndetse abasirikare bo mu mazi nyine baguye ku rugamba. Yego. Anabahana morale ku buryo abantu byabateye urujijo, nanjye byanteye urujijo. Yihanganisha imiryango y'ababuza babo. Iyo baruwa yayanditse yapfuye, akabazo cyangwa Ali Larijani yapfuye. Ali Larijani yapfuye cyangwa ntabwo yapfuye? Biracyari inshoberamahanga nk'iya Netanyahu. Ni ikibazo nabyo, ni ikibazo gikomeye. Hanyuma Ali Larijani ninde? Ni muntu ki watumye isi yose haguruka ikavuga ati Irani ni umuntu wari ukomeye batinyaga cyane kurusha abandi, hafi yango kurusha n'umuyobozi w'ikirenga, ko umuyobozi w'ikirenga nyine abafite autorité ikomeye, ariko mu bwenge no mu bintu byinshi bijyanye na politike na filozofi n'imitekerereze yari umuntu ukomeye cyane n'iby'intambara. Kandi Ali Larijani ni ukuvuga ngo ni umunyamabanga w'inama nkuru y'ubutegetsi bw'ikirenga bwa Irani. Ni ukuvuga ngo niwe urebye ibintu hafi ya byose niwe wari ubisiganye, ndetse ni nawe wabashije guhagarika amasezerano ya kirimbuzi, avuga ko bayahagaritse kubera yuko ibigo mpuzamahanga bya Iranium nyine bya kirimbuzi, raporo zabyo ari raporo zidafite agaciro nyine, ni nkaho kuvuga ngo zirabogamye. Ni umuhanga mu mibare, ni umunyapolitike, umufilozofe, uzi kuvuga neza yitonze no gutanga ibisubizo. Ari hagati rero mu ntambara, urumva ni umuyobozi mu ntambara. Abayobozi bose ni impamvu tuvuze gutyo, nuko abayobozi bose bapfuye, urumva. Nyuma ya Ayatollah Khamenei none ari mu bantu bashobora no guhindura amateka y'akarere, urumva. Niwe muntu wabashe kugaragaza ko Irani yakwihagararaho imbere y'amahanga mu gihe umuyobozi w'ikirenga wa Irani yari apfuye. Anatanga avuga ati kwica umuyobozi w'ikirenga wa Irani ni ikosa rikomeye cyane bakoze. Amerika na Israel, uyu muriro mucanye mugomba kuwota, ugomba kwicara mu kawota, mugomba kwicara mu kawota iby'ibiganiro. Ni nawe wavuze ati nta by'ibiganiro, kandi abivuga yitonze cyane rwose, ari pose ubona yitonze kabisa. Timuzasogongera ku bukana bwa mizoyirositi zacu. Ubwo rero akaba n'umugaba w'intambara bucece nyine, urumva ari mu mwanya w'umunyamabanga, ariko urumva ni nawe ufata ibyemezo by'intambara nyine bucece. Ariko ibi bitero byose twabonye ni wari ubiri inyuma. Yanditse ibitabo byinshi kuri filozofi, cyane cyane ku mufilozofe w'Umudage yitwa Kant, urumva. Avuga ko Israel na Amerika bagomba kurwana